Жавшгээд одоо гүрмийн том заслын энэ ном уншлагыг бол одоо хийх гэж байна. Тэгээд энэ одоо Жавш гэдэг маань бас айл гэрийн ноён нуруу тэгээд амар амгалан сайн сайхан байлгах өвчин зовлонгүй хэл үгнийг гэм барцаж саадгүй ажил үйлс нь өдрөг түргэн дэлгэр үтжээхэн тухайд бол одоо энэ Жавшгээ заслын номыг уншиж байгаа. Энэ болохоор одоо бас нэлээд гүрэмд ордог нэлээд хатуухан тийм том ном байж байгаа. Тэгээд энийг маань одоо уншихад бас нэлээд олон төрлийн одоо эд зүйлсийг бэлдэнэ. Тухайн уншуулж байгаа хүн маань одоо ном заагсныхын дагуу нэг 7-8 төрлийн тийм одоо уншлаганд орох зай зээ тэгээд эд дагуурсыг ингэж бэлдэж одоо уншуулдаг. Тэгээд энэний одоо хамгийн гол одоо зорилго уншуулж байгаагийн одоо ач тусны юунд орших юм бэ гэхэлэр айлгаар амгалан сайн сайхан байхын үүднээс л одоо ингэж зориулж уншиж байгаа. Энэ уншлага байна. Та бүхэн бас таалан олгож саярхаж дотроо бас одоо энэ номын уншлагыг сонсоод амар амгалан сайн сайхан бүх зүйлүүдэд дэлгэрүүлэхийн ерөөлийг бодож тавиад одоо ингэ сонсохыг хүсэж байна.
三界相持解脱，三界解来作下来，相持百德大觉觉，让人当知识，相持心门解不来解，相持就不。现在参加这边中的年人，下车这就用这把的节，若来开始三件这把的修，他这的我大的节大大把的节，现在他这的我大的我节节当这把的。Dengan mebe dewa tamen dawar jeje senja tancha nyancha netan jave tanyam la dewa jere jeje tancha dewa ta deve jeta tambare je senja tancha dengan mebe ma jeje tancha je senja tancha dengan mebe dewa tamen dawar Simcha tamcha nira chada nita jab Kanyam la neva jir tamcha dewa ta deve jir Dambar jir jir simcha tamcha jir jir ta chavar jir jir simcha tamcha deva mepe dewa Mandravar jir jir simcha tamcha nira chada nita jab Kanyam la neva jir Devaranjo Mepa Chapa Mepa Tamepa Oa Mepa Domepa Tata Tome Tuncheme Triwa Nishe Shetamba Zobe Sanje Mananje Tamba Tela Shanta Loi Nyante Shiva Sona Kanshe Nyeshe Chanda Kayan Da Dula Pamba Shena Lamshe Nyeje Jide Donda Zabaka Kanda Yanda Dambe Tana Naba Kanda Natsuanda Songwa Nyante Shansh Sungwe Soche Sanje Jena Yen De La Shanta Lo Tobe Jawa Namsa Chan Sabcha Jache Kamawa Kanda Sangwa Waseta Chola Shanta Lo Mali Sinja Ganja Gwanja Chan Dede Avoncha Masan Janda La Ngena Mali Yanda Chenjeve Chanda Kwaja Nendere Shasa So Chetara Tamba Chamjina Hanan Jina Chisotara Haye Chena Tabaye Teja Dake Kachiso Saji Biji Shisha Metoja Rara Lanshi Nyede Jambanda Sanje Shanda Mete Hawaye Droga Nanda Shala Shubharisho Oma Sarva Tatha Gatai Eta Gararan Mandala Kana Yama Hajam Gun Ragara Shosara Honda Shandan Chija Java Kancha Lozanda Sevan Java Nada Jaso Danje Namgara Sancha Vadata Jita Lama Zamgaraja Dalo Tabeson Shanchota Tamba Jesha Gaja Jisa So Shija Chungan Jave Lotte Kazana Jenjala Shaso Jabe Waja Harman Devega Kunde Jamba Tunda La Shanta Yo Shaya Naso Medota Tesha Dewa Nasa Techaso Nisha Yete Chote Jamsoda Soda Shasha Chila Chobanga
Jabara Domba Sanje Mertensho Nyane Joba Jabra Sosha Yume Dindra Mate Jolaso Sija Have Tanjura Toyoiche Gombo Chuji Lachen Zabala Dacha Samba Tabe Yeramu Jita Lama Chege Kala Chenze Chenze Chetara Tambe De Chenza Mala Sanje Shije Charava Watan Soy Dabe Chenye Sabe Gewande Tantan Joa Kanla Kampeta Chabare Jitso Losan Tabaye Tambe Namo Ronda Sashi Sho
마제레 지대 저베서야 먹고샤 칼라게레 제셰거도 그레토라 샹사로 이시 제베 마레 마예자 그에 사제 사제 만다샤 송가 마로르도 저베데 마레 온데라 샹사로 더베르 제로와 돈자샤 저베 토차나도 샹나나 녀모드네 타네 점자바 제데 자제 자라 샹사로 가베 메다 베베 노제나 보보도도 장베데데 예다 마베 자서다 가보 사판 달라 샹사로 금체데데 메다 제자바라 로도 도제 전제 제와데 나베 마로드 도저도 도제 갸서다 샹사 번제베 Hamjang Dosa Gyana Madin Jomdaba Edo Tamsa Sovela Gilche Jala Chanda Soba Cheda Sarva Dharma Soba Chedon Mwani Teche Hongye Male Jomdaram Boche Anoyeshi Echiwanam Chena Ate Leche Marichiro Ma What is a big gutting something? The Gugara Jero Masaran Namasara Bayumacha Makabe, Sarawata Kanga, Waranam Gangan Balata, Balata, so Umasaran Bena, Namasara Bayumacha Makabe, Sarawata Kanga, Parana Gangan Balata. So Umasaran Bena, Namasara Bayumacha Makabe, Sarawata Kanga, Waranam Rana Balata, so Sambana, Garana, Anayo Bango Bearantaya, Sambana, Garana, Anayo Bango Bearantaya, Sambana, Garana, Anayo Bango Bearantaya, Sajela Neve, Hala Sobeka Sobanye, Mayen do Samose, Chino de Nende Dorete, Gade, Dashena, Ishe, and Barwai, Gosawajan, Genjesa, Ganala, Parajerwando, Masa. Sawata Chipre, Guadalama, Tambana, Chica, Timbatan San, Chica, Timbata, Chica, Tibata, Shabata, Chita, Гурмын том исламыг уншуулснараа бол одоо айл бүхэнд сонссон одоо энэ уншлагыг сонссон хүн бүхэнд амар амгалан өвчин зовлонгүй эрүүл сайн сайхан байлгаж одоо ингэж цаглашгүй их буйныг ихээр хураадаг тул одоо та бүхэн бас сэтгэл дотроо одоо энэ уншлагыг сонсоод энэ урал номын үйл ажиллагаанд ингээд даган баярлцахыг хүсье яриа. Ингээд сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.